Hello mi pi teng tam zo ham mang ham sin na panun kang khut sa kya hi tu ni sin na niya khan ni thum chi da ni sin neng hi. Hello again everyone. Welcome to lesson 2. Today we're going to be learning numbers. Khat 1, ni 2, thum 3, li 4, nga 5, gu 6, sagi 7, giet 8, ko 9, som 10, som le khat 11, som le ni 12, som le thum 13, som le li 14, som le nga 15, som le gu 16, som le sagi 17, som le giet 18, som le ko 19, som ni 20, som thum 30, som li 40, som nga 50, som gu 60, som sagi 70, som giet 80, som ko 90, zakhat 100, zani 200, zathum 300, zali 400, zaga 500, zagu 600, zasagi 700, zagiet 800, zako 900, tul khat 1000, tul ni 2000, tul thum 3000, tul li 4000, tul nga 5000, tul gu 6000, tul sagi 7000, tul giet 8000, tul ko 9000, tul som 10,000, teng khat teng 100,000, som 1 million, teng tul 1 billion. long da ma ma e tam teng na kisin den wo. Thank you for watching. Make sure to learn your numbers and we'll see you in the next video.